Breki Þórðarson. Semifinals workout number 4, I believe. 25.4. Yeah. So, table line. Ja, tack. So, 3 meters to this. Then we have 3 meters and then another 10 centimeters circa. Let's say it's over here. Even better, it's like 17 centimeters. So you get a little extra today because I am generous. Ja, ja. So, as you can see, it's a lot higher than 3 meters. It's probably like 315. Something like that. It has to be done. I only have a 3 meter tape measure. So sorry. Then we have a 20-pound Rogue wall ball. And, of course, the equivalent of a working hand. A fully functional left arm in the flesh. Okay. This is it. Er du ikke godt ennå? Laga boltan. Tilbúin. Já. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go.
Einn. Tveir. Þrír. Fjórir. Þetta er næst. 5. 6. Koma, beint í þetta. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 30 sekúndur. 1. 20 sek. 2. 3. 4. 10 sek. 5. 5 sek. Og pása. Sek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, byrja. 1. 2. 3. 4. 5. Beint í wallballs. Koma, upp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 30 sekúndur. Koma. Beint í þetta. 1. 2. 3. 4. 10 sek. 1 viðbót. 5. Og pása. Boltinn. Var stór andráttur. Tíu sek. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. 1. 2. 3. 4. 5. Beint aftur í wallballs, koma. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 30 sek.
20 sek. 2. 3. 10 sek. 4. 1 viðbót, koma. Klára þetta. Upp. Og hvíla. Tvær eftir. Koma, þú heldur áfram að geta 5 svona. Nær 25. Laga boltan. 10 sek. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Koma. 1. 2. 3. Koma. 4. 5, 1 viðbót, koma. 20 wallballs. Upp. 1. 2. 3. 4. Geggjum pace. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 og beint í maxulega, koma. 25 sek, koma. Koma, 20 sek. 1. 2. 10 sek. 3. 5 sek. 4. Vel gert. Nær 5 í sérsta. 20 sek. Örlítið hraðar í sjöttu röðs. Ok. Bara smá. 10 sek. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Go! 1. 1. 2. Koma. 3. Koma Breki. 4. 5. Koma. Kontu. Og yfir. Stóra andráttur og beint í wallballs. Upp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Koma. 25 sek. Náðu 4. Upp. 1. Vel gert. 2. 3. 10 sek. Hún er 5. Hún er 5. Koma. 5 sek. Þú hefði getið náð 5. Þú hefði getið náð 5. Ég gæti mögulega dótt það. Já. Og stoppa vídeoða. Stoppa vídeoða. This was workout number 4 of the semifinals.
2025. Thank you.